Hello Pini friends. nali tumfan la so video long na kithan ponzi la bangke west kar biang long pen kapik lang pon avereng warsai aputak sinali tumfan nang than pachini porikpo la pen kupia avereng warsai ma kon anapu sa vacancy si doma la so details la bangke nali tum la so video long si thek pon long ikpo nali tum jong si la so youtube channel na anta subscribe krilang prode prap jin pen nali tum subscribe ko la pen liking si pi ko videos tame nali tum kan ma share pon un share pon igo kar biang long ras tame pachini ignang la pen palang ignang tangde non west kar biang long pen kapik lang pon abureng warsai a details le lang pon nang la pen che than pon nang tangde non pathiek pen lang pon nang la pen che than pon nang nil long do da advertisement alo nani tum la screen long thek pon long ek pon la pen so advertisement kapik lang pon la bangki nani tum da screen long thek long ji office of the tipli arnam English Higher Secondary School along pen la pen address la bangke tipli arnam jengkha 782448 la pen west karbiang long assam la pen nani tum dak thek monang po command to hotsi so advertisement dak piklang pon ma nani tum la screen along thek ponong ji date 6 September 2024 ani sila so advertisement dak ki pon iglon nani tum dak thek ponong po la pen pothot dak tok pon nani tum thek long ji advertisement application are invited from the eligible candidates for the following post Asi ko pipi a post vacancy si domala so details non lang polo na la pen ka apply ning si ko son la so process tamedak chithan polo na ki chengsi na tum da screen long thek polong ikpo name of the post pen subject qualification pen number of post ki chengsi number 1 along post graduate teacher nang si mate PGT teachers nang si subject la bangke English education political science economics Assamese Hindi history geography afan la pen education qualification la bangke post graduation from any recognized university in the concert subject pen one in each post lalo pulote dak one in each post pulote nalitum the isi hini ke thom plea for truck si la pener cap anda post vacancies bang dak do pon lo post graduate teacher lo la bangke la pen putho dak number 2 lo nalitum tak thek polong po LDA afan stame da graduate na po qualification la bangke a post da isi inot a permanent do la pen putho dak number 3 lo nalitum thek polong exit dak library assistance afan stame graduate la pen diploma nang exi library science na la pen post la bangke da ASEAN people no number 4 lo nani tum thek pon long exi physical instructor la pen kacharli ang deng kinang ji la bangke graduate with BPED an unang pola pen dak post la bangke dak ASEAN dak pipon eklo la son dak sidak pion afan number 5 lo nani tum thek pon long pion afan dak metric pass na chok la pen post la bangke ASEAN pipon lo number 6 along putho dak chukidar afan stame dak metric pass nang ji la pen post ASEAN pipon lo la pen dak number 7 lang male mate mali afan dak under metric anda chok under metric pulte nani tum class 8 mate class 10 class 9 le pass anda chok la pen post la bangke dak ASEAN do kaduka wi pen dak post dak lang pon lo pulte 8 9 10 11 12 13 14 post sa vacancy san dak pi pon iglo las ning ke hang abang phu abang pitum nani tum jogdun exi pulte jogdun ik pa prapigon la sidak advertisement along ke top on do interested candidates can apply as the per flowing time schedule the pen dak number 1 along nani tum ke top on thek pon long exi number 1 along ke top on la bangke candidates are asked to drop hard copy application from details documents in the school office 16 September 2024 to 15 October 2024 for the for PGT and from 06 2024 to 20 September 2024 for the post of the serial number la selection lo dak kitok pona teng poloten ani tum theklongi post graduate teachers atum labangke 16 pen si jok ponang po 16 September pen to 15 October ansi last date pipon iglo la penason thak se dak bad baki nani tum bad baki mane dak 2 3 4 5 6 7 post apan bangke nani tum dak 2 pen check pon cheng pon log dak 7 an post vacancy sa toma phan la bangke dak September 6 pen cheng log September 20 an se dak last date an pipon lo nalitum kijok ponang ji la bangke ki jogdam nang ja por la bang 10 am to 2 pm an nalitum na sopor molom dam nang pol lalo pulte nalitum jogdon longi pola per date of interview PGT atum han
mate postgraduate teachers atom phan labang ke 30 October 2024 se endpoint ikpol apen date of interview serial number 227 labang ke dak 28 September 2024 se dak endpoint ikpo lapen ka apply neng ji labang ke nali tumta chini pota hailo koloso post on si jogdun exam nani tum ki cheng si standard form lo nani tum kinang so details fill up dun iknang pola pen documents tamen nali tum employment exchange pen pachir opsi nali tum pido nang po education qualification ben chenglok nali tum copy pia documents madola ba nali tum pinam nang pola pen ki jogdam nang ji adim la bang ke nali tum the address do iglot tipli arnam jengkha la sodim stam nang po mate tipli arnam english higher secondary school la schoolong stamper nali tum jogdam nang po aporla bang ke 10 am to 2 pm an son that se nali tum kapre details jong se chining tung lang plus salary la pen kapre ka son jong se nali tum chining tung ji pulote chining kang tung pulne nali tum tipli arnam english higher secondary school ong dami kon lalo pulote nali tum details salam bang chini por ek po ni li long application direct advertisement alone ang le posini lista mela so aputhas tame than pon pachini poni dia lo sining khang na hok pen stame nali tum jogdun ek me dipu pen chenglok kapre ka dim area le do stame na so overeng warsai pan bange nali tum jong sik time dun ingtung pulde jogdun ek tame tapen details la pen kirang sot bangke nali tum kapre details bange dam pen nali tum details so da arjulote nali tum chini ek po jong sinali tum komani jengkha long la pen tipli arnam english higher secondary school long pen inot bahini pen chichini do pulde nali tum hadagle nali tum birta and ek tam melo tase pin ya video long bala short information nali tum phan ki one pit la bangke la an cholo la son update nali tum kilong verji la pen kilang long verji afan the so youtube channel la bangke nali tum subscribing on la pen videos tam nali tum liking sila pen share pon ekon tangni dumi thakme ka du kavi kar british 2.0 youtube channel long kilagara to anfans tame ni len pen kardom